Assalamu alaikum, bizden Sergek Jaşa YouTube kanalının körücüleri. Biz bugün Ayderken'den Жаңы-Коргон жерden çıkan 90 ekebizдің ulağına geldik. Bugün 2 fevral öte çoğun ulaq болып жатады. Жетітай башқы байгесі Умраға жолдама. Айдеркен жолдар. Балбандармен жөнедік. Айтылу Байбота балбан. Талант палван, Элеман палван, Айдеркенден номер 1 палваны. Кличка Капитан. Манды bir қарап чабыңыздары. Бүгін бір жақсы жиын башталғаны тұрады. Көтеріп өтат палван, жардам беріңіздер. Көтеріп өтат, жардам бер палванға. Atın aylandırıp koy. Bugün kulakta bir takmam çağlat, teke 40 kilogram. Жақсы жаштарыбыз өсіп келатқанына Аллаға шүкір қылалық 55 kilogram, бірісі 62 Мына мындай мекенде жашап атқанымызға шүкір қылалық туғандарым. Соғыштың доғыш өшпеген бір мемлекеттер, мекендер бар туған. Bugün Ayderken жергесте қар өте қалың екен. Азыркы учурдун биздин эң жылдыздары келип тур. Мына Байбото, Элеман, Сыймык. Элеман, ассаламу алейкум. Улакка келдиңер. Бүгүнкү улак бергенге bir жакшы улакчыларга калуу тилектерден айт эми. Бүгүн 90 экебиз Жаңы-Коргондо улак берип атат. Кандай максатка болсо максатыга жетсин. Үйдө ар дайым жакшылыктар болсун. Ошо той балдардын өмүрү узун болсун. Тапкандар жакшылыктарга насип кылсын. Эки жактан келген талондар бардыгы оомат, чыгыбай, мүдүрбөй жакшы чалып, үйлөрүнө тынч эсен аман кайтып кетишти. Аллах насип кылсын. Etmesin. Bul özün çapkan 570 eken ha? Өзүмдүн атым. Ha bul özün atın mı? Bıyılkı sezonda eleman en bir kupuluna tolgan kaçlat oldu sana? Быйыл сезондо ошол Ахмат ажын аты бар, Акула. Akula. Ошол анан ушу өзүмдүн аты. Özün atı. Бардык эле аттар жакшы, эми сорун таштаган ушул аттар. Sular atlar oldu da. En köylü ошол Akula'nı mindin okşaydı bıyılkı sezonda. Bugün kaçlatlar çalasın? Бүгүн Акуланы менен өзүмдүн атым менен аттар көп. Atlar köp ha? Жетсе, Кудай кааласа бардыгын эмнебиз. Elde ha? İyilik onda. Рахмат. Eleman. Bugünkü ulaqtın en çoğun sorunu Umraga ıyık joldama eken. Ошол насип болсун анда. Рахмат. Кудай кааласа. Құрматтуу момун мусулман бир тууганым, құрматтуу билеги күчтүү палвандар, құрматтуу чайнеги чоктон түшпөгөн, казаны оттон түшпөгөн, хандын баласындай так сүйлөгөн, бектин баласындай бек сүйлөгөн, эр жүрөк баатыр эл, жүрөгү күчтүү, баткен жери амансыздарбы? Аллах Таалага биринчиден чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават жана саламдар болгон болсун. Аллах субхан Аллах Таалага жана айткандай шүгүрчүлүк келтирелик. Ал анткени урматтуу бир тууганым, Аллах Таала сиз менен биздин ден соолугубузду бүгүн берди. Бүгүн мүмкүнчүлүк берди. Ушул жерге келип бир жыйынга катышканга, жыйынды тамаша кылганга, олтуруп көргөнгө, балбандарга ат үстүндө мингенге, чапканга ден соолугуңуздарды берди туугандарым. Ошондуктан Аллах Таалага шүгүрчүлүк келтирелик дагы. Бисмилла де бүгүнкү биздин Баткен областынын Кадамжай районунун Бирлик айыл өкмөтүнүн Жаңы-Коргон айылындагы
той ээси Абдрахман уулу Токсонбай бүгүн жакшынакай кылып баарыңыздардын ак батаңыздарды алсам деген жакшы ниет менен мына бул жерге той балдары Умар менен Багдадка элден бир дуа алсам деген жакшы ниет менен жыйын өткөрүп турат туугандарым. Бүгүнкү биздин башкы калыс жанагайыбыз айткандай Нурдин ака, Калыбек ака, Эмил ака. Ал эми биринчилерден болуп Аллах Тааланын сөзү Кур'ан тилаватка уруксат берсек, дамылла карыкка келиңиз. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Meştevat'tan çıkan soğukta ötkün bardık ötkünler uruklarga başladık Allah'ım. Bana niyet kılgan 90 balıkavız niyetlerine jetip bugün tamaşa verip atar. Şu tamaşanı jakşı kılıp ötközöyle şuna Allah koldu versin Allah'ım. Çok rahmat. Kelingizler onda urbatlı balvanlar biraz sabır kılabız, biraz sabır kılabız. Aksakallardan bir kaloo tilek jakşı niyetlerdi ugalık. Seymik balvan biraz sabır kılıp turabız, maksat. Kelingizler onda. Urbatlı olarım al jerde bizdin aksakalımız, çoğun atağız Kursan ağayga söz beremin. Kursan ağay mugalimdi kesiptin eesi, kesiplerden padişası. Mugalimdi kesip arkalagan bizdin Kursan ağayımız, çoğun atağız jakşı bir kaloo tilegini aytat. Ondan keyin Kuda sözümüzden söz bulup, ondan keyin ulaktı başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı meymanlar, hurmatlı çavanlar, hurmatlı doğanlar, alıştı yoldan keyin meymanların bardını, bana bugünkü can korgonga kuş kepsizler Allah'ım. Can korgonun turgunu, Abdurrahman oğlu Toksanbay kavuz, niyet kılan bana bugünkü niyetleri işe aşmadı atar. Allah'ım bana kündördü verip durat Allah'ım. Şu tamaşanın hurmatı Allah'ım, yakşı kılı oynap gülüyor Allah'ım. Vardığınlarda Allah'ın arasızlık için tapşırdık Allah'ım. Allah selerdi koldosun. Şu tamaşalar este kaladığı nayv olup ötsün Allah'ım. Var yoktan Allah'ım, amançılık versin Allah'ım. Çok rahmat, Allah emilet kanınızda jaratkan Allah özü kabul kılsın. Gelingizler onda hurmatlı olarım. Jakşı Kuda 1000 жылдык, jaman Kuda 1 жылдык deyt. Kuday nasip kılgan bolsa mulaka bizdin Kuda sögübüz. Toksanbaydın kaynatası, Umar menen Bagdattın tayatası. Bizdin Kuda sög kişiyiz. Akılbek Kuda sögüzgö söz berelik tuğandarım. Başta olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Allah Teala'ga çeksiz maktolar, şükürler, dağıtlar olsun. Salavat salamlar Allah'ım elibizge, yurtubuzga, mamletimizge tinçlik, amançılık versin, yaşlarımıza umur versin. Karlarımızga din İslam'a şart berkin. Allah'ım mana şu 90'lığa Allah Teala'm büyükçe bala çakasına çın gençlik uzun ömür versin. Mana şu Allah Teala şu 90'lığa maksat kılmaşı elge şu dasturgan jayıp baldarımızga, nevrilerimizge dua beremde oturat. Maşa Allah Teala şu algan dualarını Allah Teala'm özü kabul kılgan bolsun. Mana şu elibizge, yurtubuzga şu aylığa da Allah Teala'm tinçlik, amançılık versin. Allah'dan netiniz Allah dileklerimiz. Amin. Allahu ekber. Çok rahmat. Keliniz koşmaylar vereveringizler. Bismillah. Ağzına atın aytıp koyuңuzlar tanıganlar bolsa. Orunbayeva. Kassaptar cemaatinin atına mınake жылу. Mına boldu mına 90 Maşallah. Berem az. Hazır. Balağız şu yerde. Umar menen Bagdadka. Bol esip. Büyük öken o maşinaga jükköstür. Bol esip. Cemaatın atından ha? Kassaptar cemaatın atından özüңүздө bir kıska nuska kaloo tilek aytıp ketin hemen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ın adından başlardı. Allah'a çeksiz mahkumlar olsun. Peygamberimize salam salavatlar olsun. 90 baydın pulu koya versin. Ömrü uzun olsun, rızkısı palvan olsun. Den soluğu için olsun. Baldarın ömrü uzun olsun, rızkısı palvan olsun. Den soluğu için olsun. Asmanları açık olsun. Allah'tan ne dileğim olsa dileğini Allah versin. Allah'ın cevap turgan жақсылығından versin. Dastorxonға baraka payız versin. Allah'tan qanday жақсылық тілейміз, Allah'ın жақсы insanlar болып жүре берсін. Амин. Çok rahmat. Gelingizler ona hurmatlı palvanlar, hurmatlı meymanlar. Bir karında teyişkenin içerisinde bir uğuzdan süt emişken. Bunda bir çoğun jıyında inşallah 90 baydın bir tuğan ağası Kutbidin dağı Kağlı tilegini kandap mınağıl yerde bir tuğan emez kimisi ağası emez kimisi 90 bay Kutbidinin inisi emez kimisi tuğandarımı Kutbidin kel Kağlı tilekte aytağız. Assalamualaikum, hurmatlı palvanlar, hurmatlı aksakallar, hurmatlı ошол бүгүнкү тамаша көрөбүз деп келген меймандар. Барыңыздар бүгүнкү şu тойго куш келипсиздер. Кудай кааласа мына бүгүнкү улакта palvanдар жакшы ширин ойноңуздар, урушпаңыздар, сөкпөңүздөр, атты урбаңыздар башыга дегендей. Жақсы бүгін ширин улақты өткөрүп бересіздер деп барыңыздарды шул жақсы ойна беріңіздер деп чакырып кетем. Мына биздин үлкен 90 байдын балдары Умар менен Багдадтагы Кудай кааласа сиздердей палвандардан болсундар. Алым, таква, илим окуган балдардан болуп бир жоңойсундар. Ана мына жерде келген биздин мына аксакалдарыбызга Курсан агай Орынбай Ашта büyük barыңыздарга мына Акыл ака Кудай куш келипсиздер. Бүгүнкү тойду жакшы ширин кылып өткөзүп бериңиздер. Амин. Çok rahmat. Gelingizler onda toy başçısı el жақсы. Жақшылығын сіздер менен тең бөлгөн жарыгы барыңыздарга тийген. Мындан 1-2 ай мурда сүннет тойго дасторкон жайып, бүгүн мынакей жыйынга дасторкон жайып аткан той başçısı Абдырахман чоң атабыздын уулу Токсонбай мырзага сөз беремен. Assalamualaikum palvanlar, aka ukalar, çoğ atalar. Bardığınızlar kuş kelipsizler. Mana şu bizdin ozmaz ulağımızdı palvanlar жақсы kılıp ötkörüp berişingерди suranabız. Mana şu halıslarga berdik. Halıslar çeçip şular neme kılar? Nurun akamlar. Bardığınızlarga oğumat versin palvanlar. Çok rahmat. Hurmatlı olarım, gördünüzler mi? Toy başçısı el жақсы bugün toyga bir dağı aralaşmaydı özü. Anağa ver sorundu, munağa ver demeydi. Muna yerde bir 3 kalыс koydu, başka kalыс Nuridin ekemiz, Kalve ekemiz, Emil ekemiz. Muna yerde soruncularımız Musava, Halim ağalar. Mikrofon demi tuğanlarım biz alыс жуuктан geldik, ança mınçanızlardı tanımayımız, balkim atыңыздарды атабай қалышыңыз мүмкін. Улақтың правилиясы менен өзүңүздөрдүн аксакалыңыздар биздин устат агайыбыз Мусавага микрофонду берем, баарын өзү тааныштырсын. Келиңиз агай. Рахмат. Мына жогоруда жакшы тилектер болду, жакшы сөздөр болду. Бардык сөздөргө кошулабыз. Урматтуу палвандар, бардыгыңыздарга дайым айтып жүрөбүз, жипти, таканы колдонбогула деп. Эми ушундай нерсени колдонбойлук айланайындар. Мына шу алал чаап, алал өткөзөйлүк. Мына калыстарга ишенип берип атат мына шу отурган. Шу калыстар биз дагы эч бир калыстыктан тайбай өткөзүшкө аракет кылабыз. Шу элдин рахматын алыш керек Токсонбай. Наалат албаш керек тугандар. Азыр мына кээ бир жерлерде атыны атабайын, лишниге барбайын. Улактын арамын чыгарып берип атат кээ бир жерлерде тугандар. Мына көрүп жүрөсүздөр бардыгыңыздар. Biz oşandayga yol vermeydik. Endi falan yerde falanın toyuna desene tur kelmey kalat. Mana söz eyesini tavat. Yemi palvanlar, mana şol maksat Toksanbay'ın nukası sizlerden palvan basın, yeteke aparıp taşa berat, hay dışı bir serke, hala dua kılınızlar çalışıyor. Yigitke bir sizlerden palvan balıştan Allah Teala nasip etken basın. Hala o bin. Allahu Ekber. Ya torpak koyuverdi bu maksat. Maksatın
Maksatı var eken torpak degen. Torpak jogorku var eken. Korrupsiyadan alыс болып, ортада судьялық класстар, қалыстық класстар деген жақсы ниеттебіз. Полиядан шығып кетпе балуан. Машинаны аралап кетсең, біреуге зиян келтірген болсаң, сарың жоқ. Есеп болмайды. Неде мұсалында красный карточка беріп қойып шығып кетесің полиядан екен. Зар колонканы ашып қоямыз бұл туғандар, жаш балдар. Колонканы алдан açık koyuslar mı? Mustafa, mınal жерде біздің bir ағайымыз, ұстатымыз, bir жақшы қалау тілектерini Ақтай Барақа жаздырып келген екен. Мұна шыл ағайымызға берелік. Мұнаке алдыңызда тұрады. 90 байдың ағасы Нияз ағай. Келіңіз, микрофонды сізге берейін енді. Assalamualaikum jemaat. Ең ауалы жаратқан Алла Тағалаға көптеген шүкірлер болсын. Пайғамбарымызға салауаттар болсын. Бүгін осы ülkemiz 90 байдың қылған экзамендерін Аллахым қабыл қылған болсын. Аллахым 90 байдың үлгісігі балдарға шын денсаулық, ұзын өмір берсін. Балдары ilімді, алым, қары, хafıza балдар болып, ата-енесіге, елге, дінге қызмашпадан болсын. Аллахым адал рызқы берсін, пайдалы ілім берсін. Hazır hırlardan кейін, inşallah kәсіп қылса. Barakelde. Sıyımık balvan aman bol, sıyımık balvan. Olakay Haydarken şaharının balvanı. Kayısıl жерге барсақ тағы мына şu balvan. Ушул шаһардын атыны чыгарып жүрөт, баракелде. Ылдай кыбаррага жеткиресиң балван, бир серке салымың бар. Аракетиңди кыл балван. Мынакей жогорку баррага. Хайдаркен шаарынын балваны, Сыймык балван. Haydarken şаарынын Жан Коргон айылынан Үсен Дамыланын оğlu Сыймык балван. Сыймык балванын астындағы минген ат. Өзі баққан, өзі таптаған. Легенда деген аты менен мынакей. Birinci salım bir torpakı Sıymık balvan saldı. Düküldep durgan жүрөктен çıkan қалу тілекті айтшы 90 байдың үй білесіне. Assalamualaikum, балвандар, қош келіпсіздер. 90 байға şu toylarыңыз тойға боласың әке, балдарыңыз Қырғызстанның керегіне жараған, şu дінге мейнет қылған жаштардан болсын әке. Атаңға рахмат, пайға бұлвасын, пасқыны араға серкеге кетті палвандар, аракетті қылғыла. Мақсат палван келіп, пайғаңызды алың, мақсат палван қына бая пасқа парған. Мақсат палван келіп, пайғаңызды алың, серкеңізді. Пасқа жерге түшсе, Қайтшын мı oldu? серке. Қайтшы қочқор bu serke? Айтышы, төртіші шары oldu палвандар. Өзі баққан, өзі таптаған. Ne деген? Таран деген аты менен мынакей 90 байдың bir туған ағасының баласы Мақсат балван bir қалу тілегіңді айтып камайым, Assalamualaikum. Aka жақында келген туғандар, 90 әке. Балдарыңыз өмір ұзын болсын. Сіздің қызмет қылған балдардан болсын әке. Шын тойлар көп жүрер, өміріңіз ұзын болсын әке. Maşallah, serkengdi. Sorunçularga var. Ilday kımarrega bir serkege salım salgan palvan. Sabıt palvan. Maşallah mülakey. Niyaz ağamızın atına koyulgan bir serkege Sabıt palvan, Жан Коргон айылының palvanı. Astındağı mingen at Sabıt. Halmiyondan Bahtiyar ağamızın Karışkır degen atı menen Sabıt palvan aman bol. Қалу тілекті айт. Assalamualaikum. Алыс жақыннан келген меймандар, şu ұзақтан келген палуандар, барыңыздар, қош келіпсіздер. Şu 90 байқа тойыңыз әке тынч өтсін. Бағдат мен Умар бірінші ата-енесіге, елге, жерге күйімді жаштардан болсына, қары хафиз болсын, дүние жүзіге дин тарылтқан қары балдардан болсына. Амин. Пайген құлуасын Сабыт палван, бұл атақты Әззам палвандың баласы, Жан Коргондон болады. Жоғарғы мараға бір шары қойып алды палвандар. Есеп атаңға рахмат.
Başka akça. Mama Şerif. Hazır Paskı Mağaraga $100. Mama Şerif Ayaşkası'nın atıdan. Jokorku Mağaraga Atak Tuğ Yelaman Palman. Özünün 570 degen atı menen Atak Tuğ Nurbay Palman'ın balası. Suraylı'dan bulat. Atak'ına rahmat. Paygan Kulluvasan. Yelaman Palman'ın koynalı belgile Paygan Kulluvasan. Esef. Gol Esef. Ey eleman balvan aman bolunuz. Haydarköy şahrının balvanı eleman balvan. Özü bakkan özü taptagan 570 degen at menen. Ey inşallah mınakay salımga saldı. Ilday Kımarraga. Ilday Kımarraga Mama Şerif aka özün atından $100. Hareketini kıl balvan. Ilday Kımarraga taza jetkiresin. 90 maydın Ayaşakası Mama Şerif aka özün atından $100. Jardan ver buna balvanga. Tart balvan. Maşallah karanızlar vurdu. Azıp kesin lan. He? Anarali. Anarali balvan. Hazır kayta jogoruga köterilişi. Ne kıldık? 5. sorun. Kayda aytabız mı? Ona torpak olmasın. Kayda mı? Az çirkeşinde Kayda degeniz nasıl dolu? torpak olmasın. O darası. Yolda Kımarraga $100'ga jetkirgen palvan jerge vurunuz. Kayıt kötörlük kaçışını mı aldı? Kötörlük gelişini ne deyin? Ne oldu? Kaçıyorsun? Sanmet koy da. Oldu. Altın bektin. Suyulup kaldı atlar ki. Altın bek. Boşu kulpidin bilmezden. Buna canı $100. Bu ne menik ya? Azık bargandık. Kaçışını açsan testes. Altın bek. Jetkizgen palvan gelip payganızda alın. Yaşa palvan atanga rahmat. Paskı Mağaraga jetkizgen palvan. Jokorku Mağaraga 5000 so'm Altınbek Ayaşakası'nın atıdan. Atangızga rahmat palvan. At kimdiki? Yaşa Tornado degen atı menen Cengiz palvan. $100 Mama Şerif'tin paygasga jetsin. Mana rahmat. Paygan kulluvasun uka. Omatыңды bersin Allah Taala. Jokorku Mağaraga hareketli kılaver. Altınbek Ayaşakası'nın atıdan 5040 so'm oldu. Bir insanın bir buyumuna zulüm keltirme. Bir insanın den soluğuna zulüm keltirme. Çüne balvan çüne. Doğru tribuna kaydaysın balvan. Maşallah buna balvandan acalına geletar. Kays balvan eken alıstan tanıyamayız. Tanıp kalsak aytabız. Çoro okşat, çoro. Çoro balvan aman bol çoro balvan. Haydarken palvanı. Çoro tribuna kap gel. Jerge vurma balvanım. Çüde. Esep boldu. Kalganımız kalaveririz. Torpak almaştırabız. Çüde çoro balvan. Allah'a şükür buna. Toşni çoro balvan mı? Toşni dallız. Kaddimki çoro balvan. Çüdeniz. Atanga rahmat. Çoro palvan. Atak Tuğ. Sıdık palvanın balası. 90 baydın bir tuğan tağasının balası. Atak Tuğ Çoro palvan 5000 so'mga jetkizdi. Altınbek Ayaşakası'nın attan. Palvan payganızda alın. Ya atangızga rahmat. At kimdiki palvan? Soqdan Maksım akanın atı menen. Atı nima? Storm. Ey yaşang Storm degen at menen. Atak Tuğ Sıdık palvanın balası. Çoro palvan jetkizdi. Paygan kullu bolsun palvan. Atanga rahmat. Ata balası. To'xtab tur. Baraka palvan. Baraka Çoro palvan.
Taşa berette tay. Yaşap olmaz be. Ulan şu saygıda toyup eme oğasında bunlar karay toyak ayakta tenge rahman. Yaşa. Palvan aşında spor olsun gerek. Hazır barıp tuşat kaytışı bir tay. 90 baydı neseveden. Haydacılas degendeyle vuruyan attı. Çekede karap durma. Toyesi 90 baydın atılan. Bir tay. Hareketli kıl. 8. katarda karap durma balvan. 8. katarda ana vur attı. Hiç kur degende attı terletip dur balvanı. Sevinçka çağıp durma. Çal attı balvanı. Sevinç kalbına çekedekiler çavağız. Ya uçur dengede de. Drone şikler drone uçurağız. Taylarga tartış gerek ne oturuyor? Döndürme balvanı. Sağ attı vardı. Az tay keleti. Takenlekin kilemmenin Kimdik ekim? Hasan Takan'ın ekimi, pagasından. Talay Takan'ın gilemi. Bu ne kimin ha? Hep pagasını koy uçup koyma. Az kegen. Tay kegenden Hasan Takan'dan ekimin, Talay Takan'dan bir gilem. Sol karının yaşına jetmey kalıudan korkkun değil. Valla çok tomoyda şola sekeyim var. Alan gene karılarda, sakallarda kırındıklayın joşta otağız. Çakısın. Ağa özünüz aytınız bunlar tanıyız. Bol. Nere öğreylik ha? Neden? Rahman eka. Sevgi. Ya var joy kelip Bitte ketebilir. çok öğrenelim. Vakit ötüp tatta. Kiyin aldı kokula olacak. Çok tomoyda böyle öğrenelim. Birinci kimden başlayalım? Rahman eka'dan başlayalım. Sonra başlayalım. Kimya suda eken çakıra zaten. Koygölde toplanmayalım. Kızılkırg'dan Baymat'tan çıkan Bay Hacı Rahmanberdi kelip paygenizni alınca mana ayaş uldarınız sizge bir atagan paygesi var eken. Baymat'tan çıkan Bay Hacı Rahmanberdi. Nima üçün men bunday deyim? Bu kişi tonnalap guruch koyup toy kılgan. Oşol üçün buga kilichka olup kalgan Baymat'tan çıkan Bay Hacı degen. Kelip Rahmanberdi Hacı kelip paygenizni alın. Atınızı binip gelip paygenizni alın. Yukarı mağaraga baydın eseveden bir tayvalığa palvanlar. Araga tıkakıla. Mulasagıl bolmol mulasagıl. Bugün mulake toy verip atkan 90 baydın bir jakşınaka yeksandarın alыңızдар. Sorunlardı alыңızдар. 90 bay jakşı niyet kılıp mınal жерге eki mamalak bir serkeni soyu çıkkan. İnşallah bugün mulake alıp çıkkan sorunun bardığını Koşmoyga kelgenin sorun. İçinde daim selamat bakın. Vatanını yaşının görün. Uyunda gam olsun, toy olsun. Daima atanene kıyındı, suyundu yigitlerden var. Yapa, amanın ıskıralık var, katta yigit var. Vatanını yaşının görün. Toyun kulu olsun. Barakallah. Rahmat palvanlar. Evet. İki serke. Verin. Mana ko'tarildi yuqoriga qaysi palvonlab keladi mana ko'ramiz. Juda palvon juda. Toy başı. 90 baydın atından bir tayga. Polat Ağacaka özün atından 5000'e gelet atmananda. Kimde? Sıymıkta. Barakelde Sıymık palvan aman bol Sıymık palvan. Sıymık palvan. Legenda mı eken? Özü bakkan özü taptağa bulake kayırdan legenda mene. Cerge vurulsa kayıtışı Hasan aka özün atından 2000, Talay aka özün atından 1 gilim. Hıldıyığa kayıtışı tağağız. Tağalarımız Hasan tağağızdan 2000, Talay tağağızdan 1 gilim. Hıldıyığa kötörülüşü. Joğorqı merrege gelişi. Batken Oblasti Haydarken şaharı. Jankorgan ayılı. Sıymık palvan. Sıymık palvan aslında başka degen. Sıymık palvanın aslındaki mingenat İslam çavatasının Mers
деген аты менен мынакей Сыймык балван мәрреге жетти. Bir tay 5000 so'm. Атаңызға рахмат. Яшар Сыймык балван. Тайда алың мына 5000-ңизди бердик. Полот Хажыдын атыдан болды 5000 үстіге. Рахмат, атаңға рахмат, оматыңды берсін. Азыр Паскымараға атақты Асан агабыздан, атақты Талай палвандан тонына келем. Марс деген атмен салдасы. Atты neyse bulacak. Sayap gibi. Avucu burada Özbek Respublikası'dan 90 baydın dostu Dilşat Bay'dan daha 5000 kırgız solu geldi. Bu model tam geldi. Bek bulat, vurgu. Ulaq zaman tutup aldı. Hurmatly vertoğanlarım. Mına jerde telefon jogotup koyup turup Biroq звонок ketip utat eken albayt atkestir. Eger uğup kalgan bolsanız alıp koya beriniz. Sizde ele bir toğandan, bir momo musulmanın telefonu. Suyunçsini alasızlar. Telefonu alıversin deydi, içinde sim karttan nomerlerdi köçürüp alayın deydi. Telefonu beremin deydi. Biroq prosta kontakttagi nomerler jalka ketip utat deydi. Bek Bolat! Orgunu balvanı sal attı. Krasavчикti sal. Hüseyin Kassap'tın krasavчиги менен Бекболот ортада атайландырып атат. Sal Бекболот. Кличка Борзый деп кой. Машалла. Асыл балван. Eşmeden gelgen asıl balvan. Tribunaga geliniz. Bir kağlı tilekte aytыңыз. 90 baydın paygesini alınız. Bugün kulakın sorunları bir tay ketdi. Dağı 6 tay turat diyen. 6 tay. Tamam. Palvanlar payga baydın esege kap ketmesinler harakatı kıvaysınlar mı? 7000 so'm bir madonna kilen bolgan Paskımaraga. Harakatı kılgıla, münasakı kıla. Kötergönge jardam kılgıla. Özü ataklı bir yette bir 20'le palvan çavat kalganı bar mı okşagan müşahitçiler bir yerde özü. Harakatı kılıp çapkıla palvanlar payga kap ketmesin baydın esege. Payga gelip alıp kakıla. Orta öte katı aylandırdı. Bek-Bolot жүрөт ортада. Келеске Борзый. Yaşa palvan, atanga rahmat bana. Palvanı bana dayanamaz. Yaşa palvan. Bunca yaxşı qarab turam. 7000 so'm o'zim turibman. 7000 so'm bir madonna kilemga ketdi. Atanga rahmat bana hozir yerga tushgandan keyin aytamiz. Yaşa palvan, atanga rahmat yesib seniki. Haytishi bir ko'sham serka Vakit Begaliyeva şakasının atıdan 5000 Kırgız pulu Jagorgu Maraga tribuna kap kelasın maçtaki palvanlar. Harakatı kıgıla. Bir ko'sham serka Barakeldi. Ilday Qımarraga jetkirgen palvan. Xo'sh Oblastın Oqat rayonu. Kulatov ayıl hükmeti Orgu ayılı. Abdurrahman palvan. Muhammed palvandan inisi emez kimisi. Abdurrahman palvan. Astındağı mingen at. Kılıç Ağabey'den milyon degen atı menen Abdurrahman. Mına 7000. Allah Taala den sağlığını bekem kılsın, bileğen güç berk etmesin. Çüdev kamı. Her жерден tartibi menen ona ulaq ötkörörüz. Бұл жақта палвандардан бір жақшы қалу тілектерді албай, палванға наоборот ақсақалдар дуасını бері жөнөтөткен. Umraga
bir putovka. Bosh payga, umraga bir putovka. Jo'g'org'i ma'raga hozir bir ko'sam serka bilan Boqitay shakasini atidan 5000 so'm bo'lgan. Palvonlar harakat qilinglar, bo'lmasa da ustiga qo'shib beraman hozir. Harakat qilinglar tez-tez. Sherali, otmeni tayyor tur. To'g'ri tribunaga haydaysiz polvon. Polvonning qulog'i uqmaysa jonidagi yordamchilari. Yerga urdirmangizlar, to'g'ri tribunaga haydatingizlar. Qaysi polvonda kelatadi? Tribunaga olib kelamiz polvon. Yerga urmaymiz, kamazga qaratib haydaymiz. Tribunaga olib kelamiz, yerga urma polvon. Abish tribunaga qaratib haydat. Juda polvon, bol desep, tribunaga olib kel. Yerga urma, tribunaga chiqaramiz. Abish tribunaga qaratib haydat. Juda polvon, bol desep, tribunaga olib kel. Yerga urma, tribunaga chiqaramiz. Ravshan polvon. Ataqli Sidiq polvonning o'g'li Ravshan polvon. Ravshan polvonning ostidagi minganat. Yo, serka, tekan tashlab beringizlar. Chiqarmay turamiz, uloq chiqarmay turingizlar. Ravshan polvonning ostidagi minganat. Ovqatdan Shabdan ağamızdan kürem atı bana bunakey. Bir serke, bir gilem 5000'i var. Gilemin de haberinizler. Ravshan polvon. To'xtab turay, taka. Ravshan polvon. Ataqtu Sidiq polvonning bolasi 5000 so'm bir ko'sam serka, bir gilemga yetkizdi. Novqatda kimning oti dedingiz? Shabdan polvonning oti bilan, Shabdan polvonning kurang oti bilan yolg'izlab keldi. Paygan qulluq bo'lsin polvon. Atanga rahmat. Ota bolasi, Sidiq polvonning bolasi ko'sam serkasini berib qo'yinglar. Polvonlar yaqinroq kelinglar, endi o'yin o'zgaradi. Yaqin kelingiz. Hozirgi sorunga ушул жерден чыкканы айтылуу Ravshan polvon салып тур. Ravshan aka, assalomu alaykum. Ot kimniki Ravshan aka? No'qatda Tumaji dedi. O'tni boshqarma ekan. No'qatlardan atu, ha? Siz O'xnadan Ravshan aka? Men Turon akasi bo'laman. Ha, Churon akasi bo'lasizmi? Ha. Sirt degan ayoldan. Sirt degan ayoldan. Sizning otingiz ko'p qolasiz. Hozirgi narsa dimda oldi, uloqning ayirmasi bormi? Sizlar chapqandan Aylangani kuzdirdi. Bizda chopqanda aylanmaydi. aylanmaydi. Bunda oldi solada hozir aylangandili. Shuni olib ketdi. Soatda chiqib ketdi. Tara. Zamonga yarasha bo'ldi. Zamonga yarasha. Uloqlar qanday o'zgardi-chi? Otlar qildan o'zgardi. O'zgardi. Bunga pisnoqlar jaravar qoldi. Sorunlar cho'ng'ayib ketdi. Sorun cho'ng'ayib. Anam qo'ldan ram yaxshi kuchli, jildan kuchli qo'ldan chiqdi. Jildan jilga. Hozir kimlar chiqadi deb Maydarkandan siz chiqqan ekansiz. Nima? Hozir jastada Elamon, So'ymoq, Temir, Qo'y, Qonqurg'ondan bor, Sobit deganlar. Shularni vaqti hozir. Shularni vaqti. Qayerlargacha borib chapdingiz uloqda aka? Tojikiston, O'zbekistongacha borib chapdim. Yigiliklarga jetdingizmi o'sha Tojikiston? Bir mara, ikki mara. Bir mara, ikki mara. Normalda so'rim chal qo'yib bo'ladi. Chal qo'yib qo'yiblar. Bir tay qo'ysa o'ta kuchli uloq bo'ladi. Shukur zamonga desa. Shukur qildi choyra turgan hozircha paygan qaray. Paygan qarang. Biz borganda 200 so'm 300 so'm berasiz. Shuga ham shukur qilib chopib qoldim, mana mazza qilib turibdi. Mushtosh voy, tushbo'y, jipaylar voy. Yigilik onda Ravshan aka. Rahmat aka, senga ham Haydarkandan chiqqan aytıluu Ravshan polvon. Bu kishilar chapqan molda ham chinlig'ida polvon kishilarda. Bunday aytganda. Malda internet bo'lmay qolgan. Hozir bir taqim teke tashtaldi turganlar. Tekenin salmog'i 40 kilogram ekan. Bizda da o'sha tekeni hozir ko'proq chaptirtadi. Kim taqimida ekan? Hey, ayda polvon aytadi.
туугандары кела өтө кайнап атат. Бир такым текегеси. Бул бир такымдын жакшы жагы жаштардын өсүшүгө жакшы экен. Бардыгы аракет кылат да. Торпокко бардыгы эле балбан эби келе бербейт. Жылып калды. Өлдү болуп атат. Айбектеп калды. Бүргөндүдөн айбекке ашып калган окшойт. Бул жакта карышкыр келиптир. Булат эми чындыгында бир ак жалат экен да. Сорунду кырып берген ак жал. Бул жийдеден чыккан Руслан палван. Мына карышкыр. Руслан, келдиңерби? Келдиң экен, жакшы. Жакшы эсиң. Жийден азыр ноокатта эң эле алдың палван Руслан болду. Өз бир такым кызыйт экен жаманчы. Жеткирип калдың балбаным. Эламан балбан аман бол, эламан балбан. Бир такым өтө кызыйт экенчи. Эламан балбан аман бол, эламан балбан. Мына жеттик 5 метр калды эламан. Эламан. Barakalla, vur elamam cerge vur. Vur elamam. Barakalla. Malakay teke bir takımda bir serkege salım salgan balvan. Haydarköy şaharının balvanı Eleman balvan. Eleman balvanın astındaki mingen at. Nokattan attı kalığa kevizden. Baysan degen atı mene malakay Eleman balvan. Bir teke, bir serke. Salım saldı Eleman. Çüde, Kudayı kıvarrığa jetkiresin, Nurdine kevizden bir gülen 5.000 alasın. Eleman çüde. Barakalla. Eleman balvan aman bol, eleman balvan. Eleman balvanın bir serke salımını verip koyunuzlar. Eleman balvanın astındaki mingen at. Nokattan attı kalığa kevizden. Bayson degen atı meren. İnşallah hazır Lexus 111 ganan keminesin. Bir kilemini verinizler. Bir serkesini verinizler. Eleman, aman malukam, bileğinin güç ketmesin. Eminim buna ki Lexus 111'e mindi. Şimdi serke arkacaktan olaslar. Kaznacılar, soruncular, elemanın bir serkesini uzat koyunuzlar. Yaşa Eleman palvan. Hazır. Eleman apkalet bu takanı birincilerden bolup. Elden ne etip tuğraken palvan. Paygan kullumasın, atanga rahmat, hatırın. Askımayraga bir gilem 5.000 som Nurudin akasını. Eleman jiyin küçeyip ketdi go, bargansa. Жақсы болды. Жо, атам көбөйүп, Аттар, жақсы аттар, чоң аттар келді. Чоң аттар келди. Бул кайсылат? Бұл Ноқат туғандар бар. Жана Lexus деген ушулбу? Азыр башка атты алып келдиң, Азыр Байсын көк ат. Бойсун ушул эле аттын ээси, Айдагына palvanlar, Askımayraga bir gilem 5.000 som. Бир такымда бардыгы жармашат экен да. Жаштардын өсүшүнө да жакшы дейм да. Жакшы экен. Bir takım. Suriyeler, Arap Turgular dinimateline palvanı meynet kuyup etmesin. Arap Turgular palvanlar. Чынында мээнет менен, Жақсы екен. Ийгилик кымбатың берсин да. Элеман. Мына таканын экинчи сорunu келтип туугандар. 1 2 3 балбанга bir koçkor eken жогорugачы. Билеги күчтүү балбан маккан болмаккан. Бул чыныгы күчү бар балбан алып келет экен. Бул жанагындай ойно эле таштап кое албайсың да. Чында билегиде күчү бар, такымы бар. Текени бардыгы тартат экен. Жаш балбандар дагы аракет кылат экен. Өсүшүнө дагы өтө жакшы экен. Өтө сонун улак болот. Бүгүнкү улактын башкы байгеси умрага жолдомо. 7 тайы бар экен туугандар. Paygasını belgilesi. Ulak öte kızı da. Koydu alı bir takım. Otar şaka. Yankar oldu. Yerlindiğen Bahtiyar Halyon'un Bahtiyar'ın atı menen adaktu sabit balvan bir çarığa getirdi. Haygın kullumasın adaktu yan balvanın Askılara karakatlı kal. Kumandayken. Askılara karakatlı kal. 5.000 som bir körpe. 5.000 ayşe tasıp.
Baymattan çıkan Bay Hacer Rahman derdi. Yaşa balvan. Hatırladı yaşa aldın ayda yılda. Baydın desenen bir körpe. Bir körpe 5000 son. 90 baydın Ayşetası. Baymattan çıkan Bay Hacer Kayda palvanlar. Yaşa Sabit Palvan. Atanga rahmat. Atak Tuğ Sabit Palvan. Belgesini belgilesin. Koydu alı belge. Otur şaka. Can Korgan'dan. Merlin degen Bahtiyar Halbi. Atak Tuğ Sabit Palvan bir çarığa jetkizdi. Palvandan. Boşatma ayda. Hazır bir Mana şol Baymattan çıkan Bay Hacı'nın sabit balvan. narası jetkenden ki kayıtışını bir tay olat palvanlar. Harakatta kılalar kayıtışı bir tay olat. Baydın neseveden bir tay. Sabit balvan saldılar. Şu aydır kendin kulu. Başka jetkizgile palvanlar kayıtışı Atak Tuğ. Sabit assalamu alaykum. At kimdiki? Oşak şinin atıdan bir tay oldu. Ha, Halmiyon'un atı var. Tay Sıdık Takası'nın atıdan. Teke. Yukarı mübareka. Bir takım qanday boltadi? Başka jetkizesen 5000 son bir körpe. Koldur qarşı. Qaqına qiynalib qalsa. Taka kishini g'ovroq o'qatadi. Sekin könasın nerede? Sekin Allah nasib qilsin. Nasip bo'lguncha. Uloq qanday boltadi? Uloq yaxshi aka. O'zimiz bilgandek biza toza bo'ladi. Toza bo'ldi. Qarg'asi baqarag'ay. To'rboqlar yengil qo'yganmiz. Baqay sevmez. 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 Qo'y bosh aytdi. Yutulgan ukan bo'lsam ham men bergan dedi. Ayoldaşmada akamada ko'ngil cho'kadi o'rnga kelgan. Çok ha? Kuchli choqsin dedi. Sabit onda torpoqdan bir marra urganda, 3 marra urganda taka bir marrada chiqarib qo'yayotganda kuchda. Chiqarib qo'yadi. 5 marra. Chop yurganga o'g'ay. Çok. Bizde ham takani bordig'i talaydi ekanda. Hali jon kelish qiyin bo'ldadi-da. Tartmagan odam qolib aytadi-ku. Polvon ko'pdan aka. Jengilroq bo'lsa, bordiq umiddan. Bordiq umiddan. Bulturlar bilsangiz aka 75 dan jo'g'or turpoq chiqyapti. Ana bo'ylab bozor solib o'tmaydi. Hozir mana jengilga o'sha 9-10 klassdan ham polni. Harakatda. Tashlab olsam-da, ha? Qarmasam ele tashlayman deganda hozir. Yoshlarni o'sishiga o'ta yaxshi deyman-da. Yoshlarga yaxshi. Yoshlar ham Allohga shukr. Shu ketib qolsa aka Maşallah. 5-6 yildan yaxshi polvonlar. Yaxshi polvonlar, ha? O'rta Osiyoga tanimol polvonlar bo'ladi inshaalloh. Egilganda az jo'g'orga tay qo'yib tur, harakatini qilaver. Allah razı olsun. Kanlar Allah Teala ummatınızlarda versin. 5000 menen bir körpege salım salgan palvan. Barakelde. Nokat rayonu Cidayılık ötü hayırlı. Ataktı bizni Maşrap ağamın oğlu Ruslan Palvan. Ruslan Palvan'ın astındaki mingen at. Mervan Temir'den karışkır degen. 5000'ge bir körpege. Maşallah Ruslan. Kavatta cuktan maşinaga salgan palvan mana şul palvanı. Çürevkam. Bu jakta uşunday tartip menen aksakaldar duasını beret, palvanlar salımını sal. Direk aytatken ber. Omin aka. Şöyle shuncha yil cho'g'iltib yaxshi to'y berib o'tgansiz. Allohim qilgan ehsonlaringizni Allohim o'zi qabul qilsin aka. Daima shunday yaxshi kunlarda yaxshi to'ylar berib yuraverin. Omin Allohu akbar. Rahmat palvon. Jo'g'org'i ma'raga tayga keladi palvon. Jo'g'origa tay hozir. Jo'g'origa bir tay. Bir takımda bir tay qo'yildi tuğanlar. Öte qiziq bo'ladi. Emse kuchi bari bilegida kuchi bari tashlaydi hozircha. Keltadi. O, tushib qoldi. Aytulu Beksultan palvon kelib turdi aka. O'zining Aq Bulut degan ati. Bandit. Ha, bandit ekan. Jang olding, ha?
Bir tay. Tayga keldi tuğanlar. Tay palvan ayda palvan. Kaysil palvanda eкен. Mıktı eкен. Mıktı. Mıktı palvan makkan bol mıktı deydi. Жырғалы палуандын енесі бұлай. Күйлер деген атасы да өте күшті палуан болған екен. Айда палуан айда. Bir tayga, bir takımda туғанда. Hazır bu nereden? Ortada kalışlar. Karap durup öyle yerden kötörtü alıp gelingizler tribunaga. Bir tay. Ulan Palvan, ulan Hacı. Kime ismi? Palvanım. Buna teken alıp olaylık ulan Hacı. Arena. Ey bul jigit. Tenge rahmat Palvan, Hacı. Bul Palvan'da tanıştırıp koyayım. Men 50 yıldan beri ulaktı koram, ulaktı tamaşa kılam. Bunday palvandı körelekmin. Sebebi bu özü Hacı bargan yerinde payga koyup, bu payga koyup atağı çıktı. Adamlar yer örtte atağı çıksa bu Priyama balasında ulakta gelip bunu jet atası palvan etken eken. Bu atka oturup çapkanda ben hazır tamaşa kılasızlar. Aşırı beringizler çıkana bana torpakta. Eleman cerdam kıl kızı. Cerdam kıl aşırı vergiler. Kızılkıya'dan atağı çıkan Arena bu Beri qaratıp teken aydayız. Mınakey bir tayga salın salgan palvan. Haydarköy şaharının palvanı Mıktыбек palvan. Mıktыбек palvanın arasındağı mingen at. Nurbay ağamыздың 5-7 деген atı mene mınakey. Mıktыбек bir tayga salın saldı. Mıktыбek toyesinin suroy soy çançamça kelgen meymandardı biz kalla tilegini huk koyumuzlar deydi. Kalla tilegini açıkam. Takan apkagilerde boldu ey. Takan savunmaydı apkagile bırakın. Şöyle sizler to'xtamay aka shu ben maqsadda taqib o'z maqsadimizga jetgan aka. Birbirimiz aralarında yaxshiliklar bo'lsin. Bollarni shamamiz shu onlara palvon bo'lsin. Kesin takak. Takan alıp geliyoruz takanı. Tok tok. Hacıka çapay durunuz. Takan alıp geliyoruz. Ağay 1 minut. 1 minut ağay. Ulan 20 min koydu tuğanda. Ulan akaga kelganda Nurvoz aka bir qo'yib beringizlar. Maşallah qarangizlarchi. Ha, çok belgile. Bir qo'yib beringlar. Yok, sizlar. Hacıka. Belgile. Tok Hacıka. Rahmat, mayli. Palvan, aylantirib, mana ulan Hacı hazır aylantirib özünün atıdan 20 ming so'mni qo'yib beradi. Mana shu yerga tashlab pasqimlarga yetkazganga 20 ming. Ey sararmanlar, rahmat. Ulan Palvan, Kaştı Palvan, Hacı Palvan, Kızılkıya'nın atağını payga koyup çıkargan Palvan. Atanga rahmat. Ayda. Yaşa Palvan. Ata balası yaşa. Ulan ağacının astındağı mingen at. Özü bakkan, özü taptagan. Ok degen at verin. Malakey, Abdübek Çoğatağız'ın çevresi. Takabay Çoğatağız'ın nevresi. Azizbek Ekağız'ın oğlu. Ulan ağacının canında cürata. Torpak. Ulan ağacı. Aylandırı alıp geltirip çerge uğraz. Ulan ağacının özünün atıran, Kızılkaya şaharının palvanlarını atıran, elden elge degen jakşı tilek niyet menen 20 ming so'm taza koy beret uraslar palvanları. Ulanlarından 20 min üstü bir koyuna keldi. Abdurrahman palvanda ekan. Marradan ötkarı çerge uğrasın. Ulan Palvan. Ulan Hacı. Beraka kelimçisiz. Beraka kelim ulan Palvan.
Abdurrahman salып алыптыр. Ulan Hacı, Kızılkaya, Arena, Kelinci bırakan. Toz çıkıyor adam. Abdurrahman balvan Mekken bol deyip. Kızılkaya askerlerimizden Kur'an'ı köyüncü götüne İsmail'cik oldu, köyüncü götüne sağ olun. Firdevs cennetine girgen olaydı. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar rahmet. Berekelde olan hacı. Şuradan ula pardon hey. Hacı bir kaçın. Vur. Vur yerge. Yerge vur. Vur yerge. Vur yerge. Olan hacının 20 binine salın salgan palma. Belastıma çıkaralım. 20 binine salın salgan palman. O Şoblastın o Katır rayonu. Orgayıl'ın palmanı. Palman. Abdurrahman palman. Atanga rahmat. Maşallah. Abdurrahman. Omatını da versin layım Allah Allah. Hüküm. Abdurrahman. Askın araga bir svetnoy televizor oldu Baydın Esev'den harekatta kıl palmandan. Orgudan Adilbay köyüzden lider degen atı menen. Abdurrahman çüde hüküm bir kalı tilek, jakşı bir dualarını bere buna 90 bay ağana bir jakşı niyetlerdi ayt. Çüde Abdurrahman. Adilbay köyüzden lider degen atı menen buna key Abdurrahman balvan. Barba. Abdurrahman. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Amin. Şılakaz meni etkiz Allah niyetin versin. Uldar kızlar şu elge jerge dinge hizmet kılan jakşı. Askın araga bir svetnoy televizor oldu Baydın Esev'den harekatta kıl palmandan. Tilek köy balasının atıdan bir svetnoy televizor oldu Paskım araga. 22 bin somluk svetnoy televizor. Hor palvan. Buna ortada Tayır palvan yürüdüken Tayır palvan oşonda koyup duruyorlar. Nara arkaga. Tayır palvan arabandan gelgen Tayır palvan. Salatta. Karakanda or Karakanda. Jedasmı diyen yani or. Bayson Lexus 111'ler jüröt. Salgılatta. Medet Aksaray'da milyon Adidas'ları körünmeydi ko. Jüröbü salatta. Tanıgan insanlarımızdı. Atlardı tanıp kalsak aytıp atabız. Ata talbay kalganlar kapa olmаңыздар. Bayboto üken Bayboto. Sal. Ömür Vıraç. Salatta Kökjal'da. Ömür Vıraç Kök Yıldız'dı salaylandırıp. Maşallah eleman palvan. Sıymık Kürön Ayu degen var, Sıymık Haydarken degen var. İki sıymık bir uruta. Cengiz kız orada ne kadar değil Cengiz Maşinasida turadi. Balasi ya, balasi otib keldi. Jama. To'g'ashni berasiz. İsmat balvan yürüyor. Ha? 90 bayga. O qalpoqcha tutdi. Verdi Cengiz. Tüstü televizor. Bala çaka suyunu. Cegem suyunu. İsmet Balvan Uğur. Assalamu aleykum jargağını sal İsmet Balvan. İsmet Aka jargaqtan samolyotqa binip aldı. Lötçük almaşıp ketdi. Sağ ol be İsmet Ağa. Bolmana şul batken öğrendin.
bir tarixta қалған палвандарының бірі İsmet Palvan номер 1 деген формада. Urun! Emleke urun attı. Da kimler var Noqattın palvanları? Batkendin palvanları. Kadamcaydan Kemal. Төлөш palvan жүрөткен. Пайзылда palvan деп keçe Aravanda aytып бериппин. Чын өзү Aravanda, Пайзылда palvan жок. Aravanda Şerali palvan деген барлы адаш. Пайзылда palvan деп берип. Ор салатты palvanım. Hareketinde kal. At sıylagan jөө баспайт дейт Кыргызда. At урматта сыйла. Башка урба. Улуу устаттарыбыз, агайларыбыз, алымдар айткандай, аттын маңдайына Аллах Таала акырет кыяматка чейин сенин жакшылыгыңды жазып койгон дейт тууганым. Аттын башына урба. Ур балва. Başka at neyini vakit toksan var? Baskı mağaraga kıyamelasını tilektin atıdan bir simetnoy televizor. Hazır. Anağı vakit деген бала бар. Намаз өшеп жүреді. Масал үстемдік ұрпағыданшы. Шоғы ашыр берелі, анан бистерке беріп қойылы. Meni qarang, ey. Cengiz akam 100 kilo guruch beryapti, jozdurib turmaydi-chi. Onun balası aşırı berip. Ha, balasi oshirib berib, obor tashayt, 50 kilo bu yoqqa, 50 kilo qo'yib qo'yamiz. Çoro palvan жүрөт ортодо. Çoro palvan. Az üstüne koy. Ana çalınız için. Ay sulu Ravşan palvandan iyisi болот экен бул Çoro palvan. 50 kilo. Anan reklam yaptırdı da kelenden sonra yani. Verdik ver. Cengiz Şeker'in atından. Yaşa palvanlar hareketli kıla. Kızılkorgon'dan Egemberdi Hacı'nın balası Cengiz Palvan'dan 100 kilo devzire guruç geldi. Bunu keseki kelet koyu beremiz Kuda kalasa. 100 kilo caydarı devzire ap geldi paygege koyuyun dep. Atanga rahmat Cengiz Palvan. Egemberdi Reis'tin nevresi, Egemberdi Hacı'nın balası, toyuz nevresi deyim. Balası Cengiz Palvan'dan 100 kilo caydarı guruç geldi. Hazır koy beremiz keseki geldi. Uр palvan. Hazır hareketin tüstü televizor. Ploski ekran. 80'ge 60. 1 metrge 60 baytor. Juda razmer çoğun kene. Uр palvan. Hareketli kal. 80'ge 60 ploski ekran. Made in Korea. Samsung. Uр palvan. Hareketinde kal. İnşallah bugün nasip kılsa Noqat jergesinden gelip mınamınday Haydarken şaharının birlik ayıl hökümetinde Жаңы Коргон айылында бүгін бір жақшынақай жиым олып тұрат туғандарым. Каабатуллаға барып, таваф қылып, пайғамбарыбыз менен саламдашып, 90 байдың үй бүлөсүнө bir ошол жактан дуа кыласыздар деген жакшы ниеттебиз. Харакетиңди кыл балбан. Бүгүнкү күн, мына ушул күн умра жолдомолор улакка коюлуп, хажыга Меккеге баруу bir çoğun ganimet, bir şükürçülük aylanı tuğandarım. Uşul kündagı bir şükürçülük, bir ganimet. Umra uşunçalık açılıp durat. Mekke şaharına baru Allah Taala'nın hükmüne uşunçalık yol açılıp durat. Uр palvan. Sağ palvan. Elaman palvan Baysandı vur.
Klitschko kapitan deb qo'ying. Bulamanning Klitschkosi kapitan bu. Kapitan da yosh chiqdi. Maşallah, qarangizlar. Hur! Yaşap Alman, Ilday Kımarı'na жеткіресін тілек күйе баламыздың атынан келген bir түсті телевизор аласың. Музыканттар hem bir muzika qo'yib qo'yingizlar, klip болып қалсын міне. Көrdім де бірден қадалдым, ұрлады кесті жанарың, сұмдық қой мына билерің, жаныңа таяу барамын. Толқын толқын шаштар, иілген қара қастар қабағыңа, қысты қысты боттай қарағаны жоқтай жанарыңа. Толқын толқын шаштар, иілген қара қастар қабағыңа, қысты қысты боттай қарағаны жоқтай жанарыңа. Muzikani to'xtatsang hali otlar to'xtab qoldi. Ko'kbarini qo'y. Stop, muzika. Kichkina sabr oldu. 90 baydan ağası Kutbidin ağamızın klassdaşlarının atından 5000 so'm qo'shmay geldi. Süreme. Vur Ko'kbarini muzikasini. Gettik anda. Ilday Kımarı'na sürüldü. Bir tüstü televizor. Hey! Kırgızı ulatasın, halgamayge algın dep ata beret batasın. Elli cıyılıp, baştalganda bul kumar, terler suday koyulup, kolda kondur çuğular. Ezi mıkçı bitçirin, eki gök jalka kıştı, hajal jetken ulakta alakandır kırıştı. Halga çigitler, atırlan gülüktür, kay kazandı tolturan, karı tolkun bilektir. Kara bulçun kara güç, köpürüdür kanadı, bu baylarda gövüdü, kulağındı salar. Torpok, sıyımık balvanın attan torpok. Barakalda. Ilday Kımarı'na жеткіресің tilek kuya balamızdan bir televizor. Qaytib жоғарыға көтеріліп келіші. Hazır Ilday Kımarı'na жетсін. Жерге түштігі қалыстар, қол көтеріп қойыңыздар. Жерге түшкен болса жоғарыға көтеріліші Сыймық Palvan'ın атынан қойылған bir torpok. Kelip paygenizde alın. Ataktı Cankorgon'dan Yigit Palvan. At Mekkenbay'da at emez mi? Mekkenbay'da atı mı? Payge begene bu oturda yaşayı atan rahmat. Üstüdeki çavandaz Cankorgon'un palvanı. Tagidagi at 90 baydın akasının atı. Paygen kulluğasına atan rahmat. Televizyonda belgide. Yep barakallah atan rahmat. Yaşa paygen kulluğasın. Yaşan, omatыңды берсін Алла Таала. Yaşa Yigit Palvan. Hayırlı kıldın, atanga rahmat. Yaşa Palvan. Jo'g'org'i ma'raga Sıymık Palvan'ın atıdan bir öküz oldu Jo'g'org'i ma'raga.
Kaç kılar? Torpak mı yaklaşan? Teşekkür ederim. Көк жылдыз деген атына. Кызылкиядан. Ben söylemezsen son verir. Ya baldan haberi verdiler, karap durmay. Men atından ne ver? Ben söylemezsen stüdyolar ettin. Balvan, kapı olmaysız. Sudiyanın sözü hiç kaçan ekip olmay. Sudiyanın aytken degen. Ya Emil'den kaytarıp paska çayırız. Torpa koyulmadı, baban esep koyu kaldı. Okey bırakın. Şu desen? Atadan, Can Korgon'dan, Ataptu, Sıymık Palvan'dan atadan bir novaz, başka hareket kıl. Baskı araga, novaz baldaraka, tıkıkla palvanlar, sudiyalar, yemin. Halva karagla yaş karap turgula, canlıday spor boğulsun. Bana saldı atanga rahmat, qaysı palvan saldı bana. Hazır görüyoruz, atasiga rahmat. Yaşa palvan. Ketdi paskı maraga. Bak topuk koygun serkek Kayıtçılar bir koyarım. koy ha koy. Ya bana Руслан Павловна ekan. Başkanım. Basa Jokorku maraga 90 baydın ayaşakası. Otak tu Koçkor voleybolist balası. Kuvvet palvandan bir çarı koy oldu. Jokorku maraga bir çarı koy. Meraka tribuna kapka. Sabit palvan. Sabit Sıymık bu özü ap geldi. Bir kapka. Paska düştü Sıymık palvan paska yerga düştü ya. Atanga rahmat yaşa. Yaşa palvan. Bakıt, Cembay bakıt. Gelin, tez gelin Cembay bakıt. Bayıtan var aydı vatamın. Bana bakıt palvan. Palvan yerge düştü. Adam ap geldin mi? Sudiyalar turumu. Malades atanga rahmat. Bu kay saatede? Grader. Azzakanın atı. Algadan yaşa atanga rahmat. Paygan kulvasın novazını alıp bergiler. Ya bunu koy. Paska barga yok bu yukarı geldi. Paska kim apardın sen mi? Yaşa. Orgudansın sen palvan kayaktasın. Noka Cide'den atın kim? Ruslan palvan. Novaza jetkizdi at kimdi ki? At edim atının. Karışkır bayağı yapıp gelsin sen. İkinci marangin gel atanga rahmat. Omatını versin. Buna verip koykula Novazda verip koykula ötüne verin. Ötüne verin. Bana haber etsene. Haber. Bu yapar vursun. Pastan yanına vursun koyuyor. Çide palvan. Katır palvan uzak gitmey turun. Palvanım tribuna kaydaysın. Fura kaydaysın. Palvanın canındakiler aytınız palvanga tribuna karap jetelengizler. Jerge vuru vermengizler. Tribuna kalıp gelemiz. 50 kilogram gürüçke gel atar. Cengiz Ekemizin atından koyulgan 50 kilogram gürüçke gel atar. Orgudan kelgen bir yaş palvan deken. Harakatlı kıl palvan.
жаш палванға жардам қылып қойғыла. Ояқта күріш өспай турелі болып тұр өзі. Мұна аяқтан күріш түсілерге түшкеп қанда бұл ойды. Көп батыр. Ноқаттың Құлатов айыл өкметінің орруға айылынан шыққан бір жаш палванның жалында келетат деген хабар келіп отат. Туғаным мыймандың жалында кен қарап қой, сыйлап қой. Бекболот деген. Атыны жетелеп қой. Бекболоттың жалында жүретті етулақ. Бекболот мәкан болукам. Пайға көп чүді. Бекболот. 50 килограмм күрішті жеп қояттан боласың. Чүді. 50 килограмм күріш кап келетасың Бекболот укам. Астында Бекболот красавчик демені жүретілі қай сатта кені білбейбіз Бекболот. Миллион. Же миллионны билип жүрөбү, Адил Байеканы миллиону, же Медет Аксарайдын миллиону. Аттардын аттары көп. Трибуна кайда балбанды? Трибунаға қарап жетеле, мына трибунаны алдағылар кичине жол бошоттурасыздар. Балбан жерге урбайсың. Фура кап келесиң. Трибунаға кап келесиң балбан, жерге урбайбыз. Қатыр палван, біреуге ашырмай ташайсың айтып. Мараны өткөрді жаңа. Құтпен айтқаныңыздар. Oldu. Çüde balvanı tribuna kadar çetelep koy. Yesep! Tribuna kadar çüde, yesep! Çerge vurdurmayın, tribuna kap gelinizler esalaman. Çüde, çerge vurdurmayınızlar. Ortada sudyalardan bakır utat esepte boldu. Tribuna kadar çetelep koyunuzlar. Tribuna kadar çıkarıp koyunuz. Balvanı tribuna kadar koy verinizler. Esep, ıldık marran ayta verin. Paskı maraga dağı 50 kilogram devzire görüş oldu. Paskı harekatlı kıl palvanlar. Bekbolot. Yaşa, atağınga rahmat. Milyon menen. Palvanlar. Barakelde. Ayda gile paskı. Ildık kamarraga jettir, ıldık kamarradan жоғар kamarraga Жеңішекеңіздің 50 kilogram gürüçüne salım salgan palvan. Oş oblastı Noqat rayonu, Orgu ayılı, Bekbolot palvan. Bekbolot'un astındağı mingen ak. Milyon. Medet Aksaray'dın milyon degen atı belen Bekbolot. Bekkel biremi 50 kilogram ak gürüçke salım saldın, dezire gürüçke. Kalo tileğin ayt. Bekbolot, Allah Taala des olуңду бекем кылсын, билегиң күчтүү кылсын. Ур балбаны бе. Чубатпайла алып кетти. Ана палван менен сабыр апарып берип коелик килограмм күрүшүнө. Бекболот, по кличке